Ovo sad Asmir, metar i po najmanje. Broj 19, Radović Aleksandar. Broj 24, Mošković Mara. Cesarević Nikola, kapiten ekipe. Broj 26, Đanković Milan. Broj 31, Kojičić Milo. Broj 34, Kuvač Vladimir. Rezervni igrači Grujičić Miroslav, Vignjević Milan, Živković Nenad, Bulatović Lažo, Stanković Zvonimir i Krstić Vladimir. Trener ekipe gospodin Ivanović Saša. Drugi pomoćnik Panić Vladanko iz Beograda. Četvrti sudija Anđelo.